Ki artli ki dorbash nong ki bakentup ya kasnong namdong bi bat ka muknang ha ka pratarik naitung kila penlong da ka dorbar ban yang persya ya ka draft jong ka delimitation committee ha ka ba kini ki artli ki snong kila sya kan ria na ka shipho mensngat khanduli sya ka silyang mentang ha ka ni ka dorbar layudan lang nadu wahe snong ka namdong bi ma dswar wahe snong muknang maruni mukim secretary ka namdong bi ma sirus lipon ma apostol shadam ma Linus Pale bat ki dekat jang ki artali ki isi snong ki long kemi long kpa ki samla kathan hi baro kawe ki bayawan mi renti ha kate ka dorbar ban persya ya ka jingtmu jong ka delimitation committee ban pen kala ya ka rukom long ki constituency ha kane ka sin na kalyang ki sang samla ka snong namdong laya mi shakmat ban pen sngaw ya ka jingbam ya ha ban phya lingkhot lingkha ya ki constituency khamtam ya ki artali ki snong kiba am yahap satya bat kiba am don nongrim ha ru na markalaya jenga shabapalan Siang ke sorkar ko penne ba ko silang tang wanra ke sini liang in percaya jing pia onsi handai percaya wa ulah cita liang Hadin wada yu ya ka draft ko nagaliang yung kajantia hil at nomor council da penmi ko ha katuka nigtiya ko dep ha ko chibenta nagaliang yung ka chnong yung i wito wa ka jingphya kon si da pokhot ya ka chnong yung i sa ka chiliang matang kon si takaro kamte hadin da yu ya katuka draft nagaliang yung ka chnong da lai ujor kal ni da lai bo e jingtho saka delimitation committee yang kejantia hil atau konsil aku bo ya kejing perca hawito wa kejing pia onsi iba hadin wada yu ya ketuga draft nagaliang yang ki paiba tubon ulang yang ki artli gini ki chnong go hap gini ka polling da wan ujor ki paiba ne da ya wan li o linam gi wa to depan pa gi wa ki wa mem sa suk ki wa ulai biang chaita cha silang mentang ni ba ke silang mentang wa namdong da ya per i thau i bhau bat daman gale ka thau go jingai wa hap ilwa ri phau li gi chnong wa hap ilwa na do na nar tiang yo po che silang mentang che thangran usta gi thau ho hang por men chua wa ka namdong em ka sandli gi chnong go hap sta silang mentang handrai hadin wa huar ja ka su de phia i gon si da penwan no ya ka ya gini ki san chnong cha gani ka area ya psia na ka cha ka men sangat khanduli gon si bat handrai kensan hau ni sunem arjar arbausuan da mi biang gani ke jingpia onsi bat ko phalawa hapo ka rai namdong jo em mi ka wi ka de em lang heju ka konsumsi ka mensangat khanduli onsi bat ha gani ke bentawan da pharia ya ka rai namdong hagile benta bat chibenta na ka chnong long i ka polling station namdong bi da pha do kat de gani ke polling chachiliang mentang itei daw ikam kinong chong chnong hadim do yu gamte do bo ka jing ujor bat ni ka sngiwan da pelum pai ba ya ka dorbar chnong ha ko wa nagani ka dorbar dami ka suryong pai ba ne wa upercha i sundon wa idale le mpriang i wa ka chnong yang i ulai ka siliang mentang kon si ni ba kamu ngon tu wa ka jing phia i ka ni ka chnong yang i ka jing penhap jing penesno ya ka ni ka chnong yang i chaitai to em ka jing e do em ke jingdo ko kro nei ba da bam go igopor da bam go da pendu nong gale yo pai ba ni ba kamu on tu na nam dong chachiliang mentang mti ba hadu ka 1 kilometer da bam go di 5 kilometer ba da bam por gale sinala jitai ba da kita gi bruwan gi sini da bam por ga di sngi ne hadu wa chisngi po kita gi thau hadu wi pendep kam pendep jam ta karo kam te na ka suryong pai ba ni ga sngi da bu ba ga jing percha wa lajia hi ka sarkar ni ka jantia atarmo du council mpriang go ya ka ni ka jing percha ni penne bagi i ya ka ni ka polling go yang i penne ba ka chaka siliang mentang onsi nagaliang yang ka dorbar chnong boycott go wa boycott ka ni election ba penman di ka jing thabut bat mem polling station ni hapo ka polling station namdong bi kani i ka message cha ka sarkar bat kamju cha ka delimitation committee bat saka janti hilo to silwa
polling station di Nam Dong Bi but darai la boycott ya kanika election kaudawan te kerpat hachwa wa udia gini jing auri mestem gowi kerpat ya ka delimitation committee but ya sarkar hi worok gowi wo sna bha pi wap ya jing kerpat yo ikam ka dorbar snong kerpat ya pi wo wap pi jing ot yong pai ba khnang wa jing chong sup chong san ni ka roi ka par ni kata ka jing yamaya yong i marjan snong jan thau yo ne ni yo ne sa go mestem gowi ha cibenta hoi to wa jing pe on si nagaliang yong i percaya ka benta yong ka sarkar ni ka benta yong ka state ni yong ka district wo pia ya ki konsumsi handrai percaya wo to wo jingai wo re wo phagi ba da jingai wo re do nu sta silam tang lada ka jing pia on si ye ki pia i gini ki chnong marjan yong i chini mto wa hap pa khot chi ya ka wi ka chnong wi bo cha silam tang itai daw ya ka jing pia on si u percaya handrai percaya ka te ka jing no ya ke chnong yong i sagi wi benta go mi hat de tegerpat i sajisin ya ka janti hel mo si ba kanjo ya sarkar ba de komiti yong ka ya ni komiti wo to wo phian si wo api jing snyao jing ot jing nam yong pai ba wo bon balang ar chnong ti yong i kat kam man liang ka sarkar ye i ar chnong to da phia ga ya ni kontensi ra ki i theno che siliang mentang te kat ogam te i ar chnong i Nam gi priang yakni ke jing phia ko yi to i hi syawi percaya wongi ka priang nei banta wa e chitom kata kalai ka wan nei banta thau bhau te kat ogam te im ji ka priang hini por nei banta sarkar kat kam da phia ko yi kat ogam te i to kwai kat kam makini ki slem ki por ku de to lang i ya kani ka konstituensi nadu ka mesngat khanduli kajing ge chamyong ine ki ar chnong mot kajing percha jur ya kajing phia ya ka konstituensi hei to cha chiliang mentang ka bang kajing pencengai mo handai lara ka sarkar hium ye go open wandur ya kajing kwa upai ba kam wada tip i ka sarkar to sarkar pai ba handai kwa ele ukuntu ya ka sarkar na leng ki khnro woman ka sarkar ko pensau tho upai ba kat kam kajing kwa ge yong o di ba ki jan chnong jan tha ro man go ko yo snam yo le si jing si ko harukom ne jing negedau ke jing penwandur ke sarkar he to ke jing sung chong suk chong sa yong i ki konstitusi ku dep man ko ku biang tam ni mentau pai ba ngai o wa igi khnro man kam kelawai yong ka thain kwa ele open hun at kwa ele upai ya ke jing kwa upai ba kam ki nong mi khmat yong ka chnong yong i depan yul ya ke jing sausi ku jur ni menta kajing pihak ke sarkar ya gani ke konstitusi yong i sa chiliang mentang ni bah wa ha kajing ha perthai thme ga ni pai ye jan di jan tam mi usuk upai ba ke sarkar ga te kwa go pensuk na woro kiliang henry gayin ga gani apot ko wan ha ka thain yong i ko pihak do ar tali don hi ki benta le ne ki konstitusi sa chiliang mentang na ke konstitusi yong ke mensangat khanduli gani to kajing ye jengai kajing penya jengai yong i ha ki jinga senyau paraburu yong i kajing senyau ye jan kamu tip itu ke MDA government man go jing penyajan hupai ba Henry gani man go kajing senyau ingku si Henry kaya ka pensenyau na liang ki khnro to kentui ke sarkar open one gejo kesur gejo kajing senyau nadu na ke sarkar hadu kajing kwa yong pai ba yoman higa sencar kadar kui kra lang upai ba kajing kerpat ni khnro to kajing kwa ha gejo biang kam ada jo menchwa kajing song su yang sain em go bat kajing ro jing par le uan go ha gejo hi kalai ha gejo hi kanong rem kamu ke sarkar daya go nadu menchwa kawan nadu khanduli mensengat kwa ele ha kate hi kajing kwa yong i kam ki khnro kuman kam gelawai le nai ki paten yong kajing kra kam di mentau pai ba